افدر یک جهن هری مترسی داره لجیهانی ماین که دمکیه دبد کیجان دمیده بتقه 12,000 جهادیستên Daişê di girdîgehên Bakurê Sûriyê de hene. Di yek zindanê de bi sedan Daişî hatine bicihkirin û li hev kom din. Mercên ewlekariyê girdîgehan ne baş e û kombûna Daişiyan bi vê hejmarê di yek zindanê de metirsiyên riş din. Metirsî ne tenê got ev hêzeke mezin e di dema hewledanên revê de. Lê kombûna wan bi vê hejmarê serdemên dirêj dibe sedemên got diyaloga di navbera Daişiyan de aktiv be. Ebu Abdallah Daişiyekî hemwelatiyê Belçîkî ye. Vê agahiyê tekez dike. Ew grûp ji baxozê derket hejmareke mezin bû û bihêz bû. Do you think that Islamic State تو باور دکی دولتا اسلامی جارکا دن و بهز ببه؟ How personally me, I don't know, they are what we know when we was in this Qaryas Hajin. از بخونه زانم یا مد زانی لدما ام لگند هجین بون داعش پیوندی بمراکر اوروپیان مغربیان گوتن ام ده برو بیابان عراق وچین هندکا گوتن ام نخوازین لگلوا بین و داعش ام لپاش هشتین. Di hundirê zindanan de hevdîtin û diyalog di navbera girtiyên Daişê te aktiv in. Li gorî rêveberiya girtîgehan got kemeriyên çavdêriyê diyar dike got xalên kombûnê û perwerdeyên şerîetê di navbera girtiyan de berdewam in. Ev zindaneke taybet bi Daişiyên Iraqî ne. Ew tin û çe ji dema baxozê nebihîstine û eşkere dibêjin gohîn Ebubekr el-Bexdadî xelîfê waye. دبیجه گویناوکی دین چه ببه؟ جبورك خستني اره والله يجوز يطلع دبا اريب نافكي دن شببا نعم برياري ددن امير ما ينجم مصدر وبرياري اكو ددن ناس اكبر هي تقرر وانت لساعتك دین محافظ سر بیع خویه لا دما اندامك دكبا زنداني بيعاوي دكبا لي دما دركبا وينوبك گر تو در کوه تی بیع خونو بکه هلبت اري ازي نوبكم یا که يا ابو بكر بغدادي Cê herî bi ewle got cihadîst lê hevdû bibînin û kom bibin zindanin. Ezmûna zindana Bokaya Iraqê lê Bakurê Sûriyê dubare dibe got hundirê va zindana de bi hezara cihadîstin hene li hevdû kom dibin û dibe di kîjan demê de rêxistineke nû ji Daişê xerabtir derkeve holê. Zana Umer dengê Amerîka ji zindanekê Bakurê Sûriyayê